sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo nga Edwin ti probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapiliumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Edwin. Dua kamilaang nga agkabsat. Agtawanak iti 21 iti pimusay dagiti naganak kada kami gapo iti maysa nga aksidente. Manipud idi siya kunti nang isakad iti panagbiag mi nga agkabsat. Nagtrabaho ak kabayatan ti panagadal ti kabsat ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. At do'y talawans mo, Shirley. Agyaman nak, Manong. Awan na nyaman na ading ko. Amumat nga ipaay ko amin ang kasapulam. Basta ikad mo kumamot agadal, wan? Un ka di, Manong. Danag mon aya. O sige, tamapan akon. Sige. Agan anad ka tidalan mo ading ko. Agawid ka dagos intol malam, ha? Di ka man agparabiin, tani. Delikado ti panawan ita. Ang mga makasalaw ka di tadalan iti manglukokin ka. Un, di kagda nagtakabaulak ti bagik, Manong. O sige, inakon. Ay, una yan tingabsat ko. Bimaba yan, di na amo ornosin na gito sarna. Agkaiwara na giti sapatos kas kada medyas na dito'y salas. Agraman bagkin libro na. Hindi sunalatan dito'y tugaw. Ay, una yan ay. Tinasehat. Siya akong timang yornos kada gito'y. Napanog siguro ang naggapoy yung pagadalan. Iso adinan inyornos na giti usar na. Naimbag na oras mo, Edwin. Sigamot gayam, Cindy. Unaklakid din nun ni Shirley tagtuk-tuk-tuk. No kasta, di pa'y simang patikapsat mo? San pa'y nga rod? Kat ni, rabiin. Umunag ka, tadi taon nagtipagstroyaan ta. Ay kwa, saanan? Umay ko lang itid kang kada ito eh. Ha? Anya nga itilinaon da ito nga eco bag, Cindy. Sabon kandilata. Ado nga minti-intad ti ikit ko apasarabok manipod Canada. Jakmat mausar amin ti sabon, kan medyo nauma akon iti dilata. Iso nga itad kon kan katidad duma, Edwin. Ay na, agyaman ako na Cindy. Orekas kas ano, makaraman kami mo't iti imported adilata. Awan anyaman na, Edwin. O sige ha, mapanakon. O sige, Cindy. Agan anad ka. Kat ulitak manan tagyaman. Hello, ading ko. Sa dinutayan mo. Rabin Ay, kwa. Addaak dito'y balay ti kaadalak, Manong. Adda ngamin aramidan mi a project. Kastaya. Kat anya oras ka ngayong agawid. Ha? Anya oras ka nga agawid, kunak. Kwa. Sa anak nga agawid ita, Manong. Anya? Ne, sa dino ay nga ron ti pagturugam no kunam andi ka agawid. Maturog akon dito'y balay ti kaadalak, Manong. Inton bigata kun nga agawid di tabalay. Sige. Sige nga ron ti makam mo ading ko. Ngam ne, ti kanaan ko nga ibilin kin ka. Di ka makin inom iti arak. Wan, unay kalakid din aya. Kasi itinakon Manong. Balasa nga kun. Amu kun tar aramidan. O sige palpasan mi pa'y tar aramidan mi a project mi. Sige ading ko. Masapakan to nga ron nga agawid inton bigat, wan? Wan, o sige taida po kun ti cellphone ko. Bye. Sige ading ko. Bye. Nasaya at matasimmangpat ka na ading ko. Itay kapailaang or urayan. Nakaring ka pa'y matlagay, Manong. Nabartek ka manin. San mat, Manong? Nakainom lang. Ay, unay kan, Shirley.
Di mo't imbagakan ka ano mabalbalin kat liklikam da arak. Awan tinasayaat nga itid nagin kadayta. Nabanugak, Manong. Isa pa nga, simta din akong sermonan. Okay? Anya? Kaya't kuntagin na. Sige tamapana kung itisilit ko. Good night, Manong. Shirley, mabit lang. Saan pa yan alpasan nagsarita? Shirley, agsubli ka dito eh. Oh, nayan tigapsat ko. Naibarkadan sa amatan ni Sokasta. Kanayon matan ang marabyan nga gawin. Sakit na barbartag. Ay, oo na yan. Ti pagdanagag. Amangan lumabaybayan na ti panagadal na. Naka-order ka din iti pulutan, Marian? One friend, itaypay Kastoy ati biyan. Haya, hay. Nako namon friend. Happy all the time. Aywan gayam. Inawagam ka din ni Jerome? One friend, sigurado apa umayin day jay. Kadwa na kanukit ni Harvey. Ayos. Agpatpat nagman nga rudan nga inom dayto ino bilang laang. Sigurado day ta. Cheers! Cheers! Tumakder ka ditang tagawitan, Shirley. Sana magawid, Mano. Pangaasim, tasaan kumaanat ang kanti ulom. Tumakder ka ditang tagawitan ko na. Di mo urayin nga kung tutak na eh. Apay, sino ka kumaya tapno tumpalang iti bagbagang? Ha? Shirley, Saan mo't asikati tatang ko tapno tumpalan ka? Sige, ate amak. Saan mo't? Saan ka di? Don't act like my father, my dear brother. Ngayon, iti ka anuman, saan mo to ang maartapan ti pamatag ti may sanga, ama. Nawatam, ay na. Aglablabo si kan, Shirley. Masipag kan son. Sige, sige, sipatan na, tungtaan na, saktan na. Tanin naramid mo data. Lipat at matan nga dakot sa twa. Anya? Lukas ta, talaga asanan ang nagaw-awit jay Adim, Edwin. Ay, huwag nga rodante. Ginapudno na. Matandanagan akin ko, ana. Natangkan tumot ngamin ti ulo na. Di nakmatan dangdanggan. Iso binaybay ako na. Barang ano makaamiris katagawid tumot lang di kapsat mo, kanakan. Tay tamat ti kanang nga karkararag konti. Sapay la ko ma. Talawlawagan ti Diyos ti panunot na kat baliwan ng tikas diyang ugali na. Ay, unay matlakit di ngaminan ayan ni Shirley. Saan matasigod akas jay? Nakasingsingpat mat iti uping. Aging ga nagturpos iti high school. Itataadan iti kolehyo, kastamot tentar aramidan na. Day tagat nga rodante. Na-impluensyahan samot kadag iti babarkada na. Mabali na kasta. Ngam no para kanyak, at damot laang kin ni Shirley dayta. Ante, Ala, bayampay laang jay atim. Patsyak nga agawid tumat laang day jay, inton mailiw-liwag nan ti sakit tinakam na. sapay la ko mga rutakas tangag paiso. Agyaman ak tanagawid kamot lang nga natin ko. Pasensyakan kadag itinay sa usawang ko ken ka. Ikarik, saan na maulit? Talaga asanin ang maulit na. Ngamin, pumanaw akong dito'y balay. Anya? Kat kasanong ti panagadal mo? Agsardang akong nga agadal, kat sumurutak itinobyo. Shirley, Basta agsardang akong nga agadal. Nalawag mo't siguro tinangag mo, Manong. Nagawid aklaang, tapno umay ko alaan dagiti badbadok.
pumanaw akon, kat di na kon bibiyangan. Anay ko. Abay nagtungta ka ngay! Aglablabas ka na talaga, Shirley. Kaputo sa anak nagtagtagari, aramidam latan ti kagayat mo. Apay akasta ka natin ko. Anya tinagkurangak, takastamot lang tar aramidam. Aramidam mo't amin nakabailak, tapno may tagkulang dagiti ka sa pulam nga agadan. Ngam kastoy ti isubad mo kanyak. Sika lang arodan tinakabasol, ngam sikapay lang kadaganas ng agdrama. Nasakit tinakam ko kan ka, gapo iti panangkabil mo kanyak. Shirley. Basta baybayan na kon. Mamin ano ayang nga ibagak sa anak kon ngobing. Amukon ter aramidak. Iso apang ngasim. Di na kumanlapdan kadagiti kayat kong aramidan. Mano abulan maten manipod pimanaw ni Shirley dito balay. Oregas jeti narahamid na. Napatiglatamad kanyak ti kapsat ko. Diyos ko, tarabayam kumati kapsat ko. Sika kumanti makaamo amang protektar kan ko ana. Ilisim kumay ti pagpagadan na. Kat isuro nga agtungpal iti pagayatam. Italagkon kan ka ti amin, Diyos ko. Sapay la kuma. Talaw-lawag am ti panunot ti kapsat ko. Kat agawid matan diti balay. Ani, agalas 10 matgaya man iti rabi. Maturog akong tali. Masapak man na mapanagtrabaho inton bigat. Mayak, tanadabag ko asimang patgayam ni Shirley kaanakan. Wananti, simbang pat ngagpaiso ti kapsat ko. Kat, kumusta ngay? Sa dino ngay tinagnaidan na iti mano abulan. Ay, nagabang da ka no iya syudad itinobyo na. Naimbag man, tanapanunot na matlaang tinagawid. Kapilitan na, tabugbugbugon ka no matinobyo na anti. Anya? Deta ti pudno anti. San lang nga dayta? Masikugpay ni Shirley. Masikog ko ng Edwin. Wananti. Ay, una yan. Sa dino tayan ni Shirley. Kaya't ko ang makasarita ti kapsat mo. Husto matan itay ka pa'y asangit. Ay na, makarangrang ka ngobing. Apa yun? Itay pa asangit ti anak mo. Makapasuron nga ron. Matitilang akong gapo iti kasasangit na manong. Ayun na ikan. Saklutong ngamin Uno saan, ikami tigatas na. Amangan mo't numabisin isungag sang sangit. Masadutak! No kayat mo, si kantimang saklot, kan mang timpla iti gatas na manong. Ay unay ka na ya. Kasadot mo mutla amin Masadutak nga rood manong. Oh, si kantimang awir, tarumwana. Anya. Le, sa di naman ang tipapanamay. Basta rumwarak, adda na patag-alakad ko. Nakasukat ka mat, Shirley. Sa di no tipapanam. Sumurutak iti gayom ko iti syudad manong. Mapan kami ang trabaho iti. Kita sino iti mga awir iti anak mo no kunam amapan ka ag trabaho iti syudad. Ibatik pailakan ka, amanong. Anya. Le, amumat nga da trabahok. Oh, di tugot mo iti trabaho. Ay, sana mabalin Makaamukan no anya ti aramida manong. Basta ibatik kan kaninaitan. Si kapay lang ti makaamukan kwa na manong Edwin. Amangan no da pa extra kwartayo di tanti. Bumuludak pa'y kuma. Mano kumaaya ti buludam kaanakan. No da nawadwad kwartayo. Oray anayin nyo kuman 2,000. Sana balit ay tid kumutla nga dago sa paman ng agsuldoak. At iti 2,000 abulbuludam kaanakan. Ay na, agyaman ako na yanti. Laimbag lang, tadda kayo pagbulbuludak. Naon kayo lang, jak amo no kasano kaming kininetan. Awan anyaman na kaanakan. Basta lakit di addaanak, tumulong nga. Ba nagapagyaman ako na yanti?
Tailak kayon to kininaitan inton mapanak a grocery. Iti kasta, saan nga isupay agatangam? Agyaman na kanti. Jak to pulos maumang agyaman iti kinasaya at kada kami. Sapay la ko ma. Tabindisyonan da kayo pa iti Diyos gapu iti kinamanag paraboryo. Itay kapay apalpaliiwan Edwin. Kaslada na unag apampanunutam. Nagkatak nga ro iti trabaho, Cindy. Anya? Ne, taapay ngay mat. Intugot ko nga minti ka nakakijay. Winarningan da kidentibos ko ajak mabaling nga itugot ti ubing iti trabaho ko. Nga miliblibas ko. Tawan mo't nga rod mga awirken ko na. Aging ka na duktalan na. Iso aday jay, inikat na kon. Grabe matibos mo. Dila na asyanan iti ubing. Wala nga rod. Parikot kukit din o pangalahak iti kanan mi. Tilaw na'y panggatas ni Nathan. Pangalahak nga itan tawan mo't ng trabaho ko. Aguray ka. Hiring timol a pagtrab-trabahwak. Ha? Iso na laang ta janitor laang matibakan ti ama applyan ijay. Kayat mo ka di? No kayat mo, ibagam laang ta i-rekomenda ka. Ay katwa na. Urayan niya a klase ti trabaho. Tinapatag at pagtrabahwak. Kat itapay lang. Agyaman akon, Cindy. Pakitaltalyaw yung mananti ka nakakanaturog iti utility room, tata? Nakasta, intrugot mo manan ni Nathan, Edwin? Wan, tata. Awan mat ngamin kadwanay di balay. Iso nga intugot ko na. Apay ni Cindy nga eh. Saan na day ofita, tata? Kan may sa, mababain akong kankwana. Iso nga anusa kong nga itugtugot ti kanakak. Di ba tipat-pati matlang kinanti madelya no kwa? Wan, tata. Ngam nagpamali lang amin nanti delya. Kasta mala, di kagdanag. Tasya kung ti makaambo iti ka na kam. Agyaman ako na tata. Awalan niya mo na barok. Sige, tarugyak mo tentag trabaho. Apay, di ka kadimarigatan nga aglinlinis, kabayatan nga ubam ni Nathan, Edwin? Ah? Saan mo, Cindy? Sigurado ka? Well, sigurado ako. Kita man eh. Oh. Basic. Bilibak at talagahan ka, Edwin. Uray na kaad-ado ti pampanunutam, maalam payla ang timang rabak akasta. Ah? Ay katuwa na. May mayat mo't lang nuragragsakan tayo tibiyag. Positive vibes ako nada. Sa bagay, husto ka matkit di iti dayta, Edwin. Ay, gayam. Agyaman ak man na. Itian niya. Iti pa ng tultulong mo ka na kami gininitan. Awan anyaman na kunakmanan. Naimbaglaangan kunam, tanaanos kan nasing patibos tayo, kat impalubos na nga ura itugot mo ni Nathan iti trabaho. Huwag nga rod. Dakkel nga utang ko na imbaga na akong daytigan ka. Ay na, di mon panunutan dayta, Edwin. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Naimbag man ta na panunot mo tinagawid. Kalpasan ti 5 taon at di mo pa nagpakpakita dito lugar tayo, Shirley. Nagawid na, taumay ko alaan ni Nathan Manong. Anya? Ne. Anya ti kat mo asawan? At danobyok a Canadian, kat plano minti ang kalay sa iti mabiit. Iti kas na, maitugot nakmatan iti Canada. Naibagak matan kan kwa na ti may papan iti anak ko. Kat ko na nga itugot mi nga agpa-Canada ni Nathan. Iso nga umay ko nga rod alaan ti anak ko, Manong. Saan na mabalin? Ha? Inaiwanak itinasurok alimatawan ni Nathan. Siyak tinagsakripisyo. Ita, basta umay mula ang alain kanyak. Saan na mabalin ti kasta kapanunutam, Shirley? Ang Manong, anak ko ni Nathan. Adda nga rod karbangak ang mga lakan ko na. Wen, pudno nga anak mo ni Nathan. Sikatina na. Sikatin ang ipasngay kan kuana. Dahil dati kinapudno asa na may libak.
Ngam ti saludsod, nagbaling ka kadi nga inakin ko ana, ha? Inaiwanam kadi. Saan? Tapinanawam. Imbatim kanyak, kat siyak tinangaywan kan ng padakkel. Siyak tinagsakripisyo, Shirley. Manong Edwin. Napatagan kanyak ni Nathan. Isungauran niya pa'y aramidam. Jak ipalubos nga ipanaw mo iti danak. At dakarbangak amang iparit, kaputas siyak tinangaywan ka ng patakkel kan kuana. Ngam no ipilit mo nga alain. Iyuman ko da ito'y abanag kadag iti masaknan. Anya. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Freda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito YouTube. Nangro na unay dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet a nagsurat tapno innak ibinglay to'y pakasaritaan ti biagmi nga agasawa bareng kunak no makaibati met iti adal nangro na kadag iti pada ti asawak anaimot wenno napaidam. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasamak. Panag ko nakat umdas meten ti ornong tangag patak dari ti bukod ta balay bakay. Jakla ang amo alakay. Ang mabalin mat siguro nga agpayso. Wen, tasaan matadakkel a balay ti ipatak derta no bilang. Wan matkit di alakay. Nasaysaya at matlaang no lumasintan. Narigat ngamin kat ti makikabkab balay. Unay kalakit din ay alan. Okay la ang matkadana ng kantatang. Nga uray dito'y tapay la ang balay nga agnaad. Okay laeng kadakwada. Ngam no siya. Saan nga okay, Freda? Ha? Anya ti kayat mo asawa lakay. Ay basta. Diyak kayat ti makikabkab balay laeng Freda. Isong agpatakdertan iti bukod ta balay. Tapno lumasin tamaten. Nakababain met kadag iti dadakkel mo. No makinana takit din kadakwada iti agnanayon. Malpalpas ba't gaya man ti papaaramid yo ang balayo, anak ko? Wala nang. Iso arugrug yan mi maten ati agibunag kadagiti kagawaan mi. Ay katwan Sana balay ta mabiitan day ta amalpas. Wala nang. Tilaangan balkon ti saan pa'y analpas. No apay mat ngamin nga aggaganat kayo alumasin, anak ko. Kano na kami lang kanitatang yoy jay balay. Di katawan ton kadwamay, ton pumanaw kayaon. Jakman amo kinialan nanang. Kila at matlatan ti panangibaga nang agipatakder kami iti bukod mi abalay. Sa bagay, may mayat matkit di nga agpaiso, no lumasin kayo, anak ko. Una nang, saan na bale? Taga-asidag tayo matlaang. Saan kami mat nga adayo unay? Agkakaaruba tayo latta, nanang. Lakay, ada ni tatang. Apay ka no nga imalatiw ni tatang mo? Umay na kanubuludan ti barenam. Ada kanubiit barinaan na ijibalay. Ay saan? Ang mga no madadaol? Ha? Gimatangak tapno adda usarek. Saan ket atapno adda buluden da? Alan? Ibagam ato gumatang damat iti gamit da. Iti kasta.
at dausaran na. Sana bulod a bulod. Anya nga rod ti ibagakin ni tatang. Amangan no agpasugnod no ibagak adi mo kayat nga ipabulod. Ay kat ibagam anadadaal. Anya, ang... Basta ibagam anadadaal. Di pa ilang amin gumatang iti bukod na agamit. Tapno saan abumulod-bulod. Saron kon! Ay, amo kon ti makagapaw no apay nga agganat alumasin jay manugang tabakait. Anya ngay kumati makagapula kay. Imot. Nay, apay mo't anak ko nam tikasta din siya. Wen tadi na kayat ti agpabulod. Nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Napahanak ijay balay da itay. Mapan ko kumabulodan ti barena na. Ngam di nakit din impabulod. Salpag da ijay alalaki. Ay kagumatang ka mo ngamin iti bukod mo abarena. Iti kasta, saan ka abulod-abulod? Isu nga rod aya kimatang. Tamok nga dati manugang ta apagbuludak. Aday ta ka man ako nakon din siya. Apay, gaputa manugang mon, buludem met amin na nakayat mau. Ay katuan asawa nga rod ya anak ta. Di kasla anak ta matayin. Ay na, di mo amo ti ugali dya manugang ta. Iso adi ka bulod-abulod ken kuana ta nakababaen. Ay, no amok lakuma nga imot na yan nga alan. Diyak lakuman imanugot nga ikasar na ti anak ta. Din siya. Di pa'y lagbalin nga uwak na yan nga alan. Ay unay kan din siya. Lakayan ka man ako nakon. Hey, puno mate, masuro na ka talaga. Nagpintas metten to'y sabsabong anak kapaso dito'y sango ti balayo anak kaw. Nangalaan nyo nga iti daytoy. Ginatang ni Alan ije kabang-ibang nga ili day tananang. Ay na, nagpintas metten. Kasla kayat kumot ti mangala. Ay, mabalin nga tatimang purseng. Imbaglaan nga imulak maidya balay. Ay, sana mabalin nanang. Lakay. Kalalak pa'y laang. Pursingin yon. Di kat matay matan day taasabong no pursingin nyo kiti. Ay, basit laang matbarok. Diyay laang masaringet. No kunak asaan? Saan? Nangina day taasabong. No kayat yun. Di gumatang kayo mat. Alan, saan kumamot? Ay narigat ti agnamnam ay latan. Awan aasenson ti biyag, no di tay amo ti agagawa. Sabong laang mati daw-dawatak barok. Tila mo ibagbagamaon. Ay kat, adamat kada kayon amangawat iti ibagbagak nanang. No kayat yo ti kasta klase ti sabong. Ay kat, in kayo mat gumatang tapno adda i-display yo iti arubayan yo. Saan kat aday talaang mangnamnam ay nga agdaw-dawat ti ararambidan nyo? Lakay, intaman mat makimisa. Manaktaklaang day tam misa-misa. Isuntong mo't lang nga managbasol tayo amin na paso. Isungarod amapantamat makimisa. Iti Bakit? kasta. Ado ti amok aman na kimisa. Ngam nagalas mo't ti aramida. Kundi dumog, kundi kidamda iti unag ti simbaan. Ngam inton nakaruwardan. Ay, apo, chismis mo't lang ti aramidan da. Ay, kat isuda sabali dalakay, sabali tamot. Masadutak amapan makimisa. Isumot lang nga iso. Alam. Apay, masapul aya amapan kapay laang ijay simbaan ket mabalin mo mati agkararag dito'y balay. Alam, no di mo kayat ti umay, siyak lang arudan ti mapan. Diyak kayat ti agliway, amapan makimisa. Bakit? Agsagana ka. Tagawid taman mo't ijay balay inton bigat. Itaman pa'y analagip mo ti agawid ijay lugaryo, lakay. Wen, kasangay ka no ti inaudi nga anak ni Manong Arman. Agpartida ka no iti kalding. Iso ako nak, nga agawid tamat ijay balay. Ay katwan intay umat umiliw ijay ayan nyo. Wen bakit?
Mapantangarod ag palingki itikas na adamot isang putta. Ay saanan. Agpas kenda nga rod. Di ado ti maka ni Jay. Ngam sa bali latamot adamot isang putta lakay. Anya nga'y kumamot isang peta. Isungarod ako nak mapantag palingki. Tamang kita ta iti mabalinta nga iyawid. Sige. Agrobot ka nga rodin. Tamapanta iyay palengke. Bakit? Oops. Apay dagiti lakay. Inruar mo mat iti bodega dagiti saan maus-usar akagawaam. Wen. Kit-kitaag nga rod. Numabalin pa'y amausar. An-anwam ngay dagita kat adamot dagiti baro akagawaam. Iyawid tanto. Into na agawid tamanan ija balay. Imbagla nga usaran da ija balay. No pamilyak tag kasapulan. Iimot na. No pamilya na. Saan mo? Una yung ti asawa. At ang samot agpaiso imot na. Ay bakit? Kita man dito eh. Kita man numabalin pa'y amausar. Sayang met. Ay ikwa. Nan kita agman. Kaslamayat pa'y mo't ngagpaiso. Wen, mayat pa'y da kita. Jak unay na usar. Iso asigurado anapintas pa'y da ita. Ilasin mo man dita. Ta iyawid tanto, ijay balay. Nagsweldo ka din lang ay. Wen, apay aya. Naibusan ti mausar ijay kusina. Ikan naktuman iti pagpalingkik. Taagudo ngak inton bigat. Ilistam dagiti magatang. Tasyakton ti mapan makityenda. Awan aya trabahom inton bigat lakay. Adda Kat, sako na masikat ti makityenda. Katinton malpas Anya? Amangan ngamin, no tila manen gat-gatangam no itid ko kan kati kwarta. Ha? Masapul nga agtipid ta. Tanay, nangina amin ang amagatang ita. Ay kat mangamong ka. Si kangarudon ti makaamo amapan agpalingki. Alan. Ingka man pa'y buludan ti wasay datatang bakit? Apay. An-anom ti wasay lakay. Ay katusara ka. Nangina ti gasolita. Iso anapanak na ngayo. Medyo dadakkal nga mindagidya akayo. Iso amasapul ko ti wasay. Tapno mabalsig ko. Mabiit lang nga rod, tamapanak ije balay da tatang, bareng adda wasay da. Una, ngamne. Mabiit ka lang ha. Saan ka man nagbaybayag ijay? Unay kalakit din, aya. Mala. Mapan ka nga ruden. Tapno makasubli ka madlaang nga dagos. Sa dino ti ayan ni tatang nanang? Awan ni tatang mo, anak ko. Napan ija bangkag. Apay ka day. Buludak kumatiwasay yun nanang. Ingka kitaan ija bodega, anak ko. Amangan no adala ang ijay. Ay niya ti bagbagam amapan nakita ni Jay Bodega Sonya. Nasaya at mat, tasimang patkan din siya. Agmano ang tatang? Ay, kasya nakatigyos anak ko. Apay ganda ka dito'y balay. Umay nangarod ka no buludan tiwasay lakay. Tatang, isublik matla ang adagos, apaman amalpas ni Alan ti agbalsig. Ay, pasensya ka na anak ko. Ang awan wasay may. Anya nga awan asasawam mat din siya. Kano inusar mo lang itay bigat ang nagbalsig iti kayaw. Ibagami dya asawam, tagumatang matitiwasay na. Iti kasta, saan nga umay agbulbulod? Ni tatang. Ala, gawit kan, tawan ti may pabulod ko awasay. Ibagami dya na imot nga asawam, tanadadaal tiwasay may. Ay unay kamatan din siya. Apay matakas dya timbaga medya anak ta. Wala. Tapno agnakam na dya nga alan. Iti siyak ti bumulbulod di na kayat. Ita, damot lang gayam kasapulan na kadataw. Ha? Makita man ti kinaimot na. Ay na, nagalas ka ti ugali mon alaklakayan din siya.
Gaputa di na ka pinabuludan, ide. Di mo matan pabuludan, kasta ka, day. Una, tapno rikna ba, tinarik na kita eh. Tinsyaw. Kinapudno na nasakit tinakam ko, ididinak pinabuludan. Adan tulaang kasapulam kanya, kinunkunak itinakam ko. Wow, kita, pimay suti kunak. Di mo ibaga nga gibalbalas ka. Kaslakastan abakait. Ang awan mat kastang intensyon ko kahit. Kaya't kulaang mat nga iparik na kenkwana, no kasano ti maimutan. Anya? Wan, kasta ti rumbang kadagiti imot abanugang. Hagyaman kiti takasta lang ti inaramid ko. Saan ko alinaksid ang manugang? Hay, surun ka. Makadlawak sana, Freda. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, Alan. Tunggal ibaon ka amapan bumulo di jay ayan datatang. Puro awan mat. Ken puro nadadaal ti bagbagam. Ha? Agpudno ka man kanyak. Di naksamot kaya tapabulutan ni tatang mo. Anya? Ni, apay mo't anak ko nam ti kasta lakay. Wan tatunggal ibaon ka amapan bumulod. Ket awan mo't mabulod mo. Anya ngay nga rod, kat naira namot anadadaal dagiti bulbuludem lakay. Di mon samot ibagbagakan kuana dagiti bulbuludag. Ibagbagak mo't alakay. Angam no di ka mapnak, di si kanti mapan bumulod kin ni tatang, bareng pabuludan na ka. Awan pa'y matdatatang na ng manong Alan. Kasta ka di, Lani. Dandani matkit din pangal daw, Ang mga no paawid dan anagapo ija bangkag. Urayam labit idan manong. Sige nga rod ipag. Anya ko mga minayat ibagam ka ni tatang manong. Ay, at dalaan ko mabuludag, ipaglani. Ay sus. Ang mga no di na kan pabuludan day jay manong. Nangag ko nga minti pa nagsarsarita day di na minsan ka ni nanang. Rik na kano matirik na ti saan ama pabuludan, manong Alan. Anya? Iso ano siyak ti sika? Nasaysayat lang no agkid daw ka iti pamakawan ka ni tatang. No apay mat ngamin adi mo kayat apabuludan idi ni tatang Kuha ngamin ipag. Amok mat kat anasayat ka atao, manong Alan. Lani. Kastamat lang ni tatang. No nasayaat ka kenkwana, ad-adda nasayaat matken ka. Angam no saan ka nasayaat kenkwana, ay sos. Nakarkaro ti kinatangsit na manong. Ken maysa, ni manang Freda ti marigrigatan kada kayo. Isupi man ti maipipit iti sitwasyon. Tirigat na piman nga agpampanunot iti irason na kada kayo ken ni tatang. Kasta ya. Dahita tipod no manong. Iso asapay ko mataurnusin nyo matan tinagbaetan nyo ni tatang. Ipag. Saan anasaya at tikas na manong? Uray ko mama no saan kayo agkatugangan? Kapulaang tasaan nyo a pinabuludan ti maysa ken maysa. Agginura kayon. Madingamin ti agim imot manong Alan. May maysa tayo a pamilya. Taasawam ket nga rudan ni manang ko. Iso arumbang nalaang nga rod, ada tayo matlaang ti agsisin nakit. Saan ket nga agpipin na sakit? Bakit? Pasensya ka lang kumakanyakon. Iti anya lakay. Pasensya kan, no nagbalinak nga imot kan ka, kan iti pamilya. Aklo na ka nagbidutak. Kat sapay lang kumatama pakawan nakbakit. Ikarik. Saanan ang maulit dagiti nararamit ko iti kalabas. Maragsakan nak, gaputa na kaamiris ka matlaangan lakay. Ang panag ko na, kat nasaysaya at siguro no kasaritam iti personal ni tatang. Wan bakit? Ikarigatak asang wan ni tatang, kan nanang mo. Iti kasta, makapagkidawak iti pamakawan kadakwada. Diyakon kaya ti mapaidaman. Iso asa anak meten nga agpaidam. Bakit?
Nabang-aran ti riknak gapu iti kasjay nga inbaga ti asawak. Binagbagaak nga rod daytoy. Inbagak dagiti jak kayat nga ugali na, ket kaasi na naawatan nakmet. Ita nagbalbaliwan ti asawak, agpinpin na bulod dametten ken ni tatang iti usarda, nang runa kadagiti usaranda nga agkarpintero. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingkapanang ibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Freda. Ken ka pagayam, Freda. Kunada nga rudan, di mo aramidan iti padam a tao, ti di mo kayat nga aramidan damat ken ka. Kasta ti kayarigan toy padas mo pagayam ko. Saan anasaya at ti agbalin anapaidam wenno naimot, taamangan no si kanto ti agkasapulan, ket paidaman wenno imutan da kantumet ket agsakit tinakam mo. Nasaya at met ta nakaamiris matlaang ti asawam ket nagbaliwan. Sapay kumata agnanayonan ti panagbaliw na ket dinan sublianan pay ti kinaimot na. Alakastan pagayam, Freda, ket pagyamanak unay ti ingkapanagsurat ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Nabara apan ang kablaaw ken panagyaman kada kayo amin gapu iti awan sarday na nga ingkay panagdengdengeg ditoy nanumo at channel tayo. Welcome kadagiti kabarbaro a subscribers ken listeners tayo. Kastameten kadagiti avid listeners ti lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin kakabsat. Agyaman kami kadagiti likes ken comments yo. Kastameten kadagiti kablaaw yo. Maragsakan kami unay a makabasbasa kadagiti komentaryo. Ket sapay lakuma, ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Ti surat nga intay drama ita ket manipod ken ipagayam tayo nga ami. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Ilingad na kumalatan itinagan nga ami. Jak mabain amang ibaga amay saak kadagiti agon online selling. Isulaang ngaminan tinapanunot ko a negosyo. Awan ngamin natalgad at trabaho gaputa awan metnalpas ko. Rugyak man ti agsalaysay idi agrugrugi ak paylaeng nga aglaklako. Kastoy man dagiti pasamak. Apay akas na tilangam anak kaw, kasla adamo na dagsen aparikot mo. Parikot ko nga rod no pangalaak iti pagbayad ko kadagiti utang ko nanang. Katay masapsapulam iti shop mo ngay. Isu ati pangalam iti ibayad mo kadagiti nakautangam. Maluglugi mat nga rodan nanang. Kinapod no na, may ibusan ti stock ko. Tawan mat nga rodan po unak. Andya, nay, kasano napasamak ti kastangay? Ay, diyak ka mo nanang. Diyak mat din napupuutan ana ibus ti kwartak. Imutangak pa yan iti lending. Ngamawan mo't lata. Nagadungamin at talaga ti babayadak. No kuna ngamin ide nga oray di ka pa'y mangala itilugan. Ta isupay kumaapagpuunam. Kasano adyak mga lakit nagninamot ti arkila. Isumit lang ti papanan ti maganan siya.
Iso amay mayatin ang mga laak iti hulugan alugan. At least, kukwakton inton mabayada. Sa bagay matkiti Kahit kasano nga ron itan no kunam amaluglogi matagti shop baw. Iklos mo laangan ata ang mga no nakarkaro ang mailumlum ka iti utang no ituloy mo pailaang. Ay saan ananang? Jack itulok abas na ang close lat ng t-shop ko. Masapul ang mga ramidak iti pamuspusan. No kasampulan nga umutang akmanan, aramidak. Kasano da ito yan bakay? Impos da kamot iti Facebook. Nagkado ti mga min-mention gan ka. Idarom da kakalaw no di kagbayad ka dagiti utang mo. Ay, wan nga rod lakay. Imbagak mat nga urayan da biit ta idis kitarak. Imbagak pa'y adyak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din. Ay, anya nga taaya ti kasayaatan nga aramidak. Ay kat padasi manan akasarita ida Sagsagay sa ida nga awagan bakal. Makisarita kay tinasaya at ay kanda ka pa iti pawayway. Kan makisarita ka nga idilit dan ti impos da. Tanay, nakababain. Ay, unay matlakit din ti kastoy. Di ka agsarimadang ditaa. Aramida mo ti bagbagak. Tapno masulbar ti parikot mo. Ang lakay. Alakit din. Kabaulam da ita bakal. Basta makisarita ka iti nasaya at agpakumbaba ka ta si kamad nga rod tinakautang. Ay na, nakababainan ti kastoy ang mapaspasamak lakay. Agkakasakit dagiti comment iti impos ti maysa ang nakautang. Apay, di da pa indilit aya. Kunak man na pagsaritaan yun, di maipapan iti day tabanag. Di na pa'y mat nga rod na delete lakay. Nan, kita agman. Oo, adoy. Kita ang adagiti comments. Ay na, makapa-stress. Naglukon. At dapay mo't ngagpaisaw. Apay nga, di na pa lang indilit. Kahit mo ka dita sa akong timang text, ta i-delete na timpos na. Kung saan awaga kon. Saan ang lakay? Siya kon. Di mo't makauawad ng kita tao. Kung mo't lang perfecto da mo't. Awaga mo ta i-delete da. Kung di da pa lang i-delete, ibagam kanyak ta siya mismo, di makisarita kadakwada. Kahit kumusta ngay anak kaw, indilit da ka din, ti kunang maimpus da maipapanking ka. Wala nang. Iso na lang kanalpasan na ibabain na. Nakababain ka dagiti makaamam mo kanya. Ano siyam anak kaw? Anya nga ikat si kamag nga ron tinakautang. Wan matkiti Ngam nalabas matikas diyang inaramid da. Imbagak lang arudan ajak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din tinagan ko, agraman ti rupak. Talaga akas da anak kaw. Ti panunutam kat no si kamat ti ada iti sitwasyon da. Makaungat da talaga ta inululbudam ngamin ida. Nangibaga ka iti pizza ti panagbayad mo. Ngam saan mo mat atinumpal. Ay, nanang. Ti rumbeng nga aramidam ita kat mang panunot ka iti wagas tapno mabayadam dagiti nakautangam anak ka. Wan nanang. Talaga akas ta ti aramida. Nakitam ka diti inpost da iti Facebook, maipapan ka ni Ami? Wan, ngam kaslawan matan. Indilit sa matan tinangipos. Ay, jak kumakayat ti agsao. Ngam, nakarumat nga minti kinaagraraman day siya nga Ami. Isupay Husto kat ti kunak asaan nga agbayag ti negosyo na. Noan niya nga mintinaknakan na ata agnig-negosyo pay laan. Uray kumamot no saan nga utang. Kundi ala pay mat itilugan na. Ngam hulugan mat. Anya nga ita, inpost da lang nga rod iti Facebook, gapo iti adu nga utang na. Day takot nga rod. Talaga akas ta ti maganap dagiti agraraman, mare. Ay na, nako namon mare. Iso adata, an-anusan talatan at aglaklako iti natang diti palengke. Ngam ti agnegosyo iti dakkel apuro mat gayam utang. Ay, wan narigatan ti maitulad ka ni Ami, mare. Ay, pulos mat Iti kaano man, saan tanto at tumulad kan kwa na, tanya. Bakit? Rumarak beet. Sa dino ti papanam lakay. Mapanak ija yan Alvin.
Ha? Ni Alvin na kabsat mo? Wan, Ni, apay amapan ka ijay. basta. Ala, mapana kong tani aldawan. Ang mga nudyak madanunan, ije balay na. Sige lakay, agan-anad ka. Oh, at yung tibulbulo na makwarta manong. 150,000 pesos is amin data. Agyaman ang kading ko. Naimbaglaang ang tada ka. Noon ka laang. Jack amo no niya taramidon mi kinimanang mo. Awan ang yaman na manong. Sino kumamit ang titinulong? Nusan ada tayong agkakapamilya? Talaga nasaya ati pa nagpuspuso mading ko. Ay, sigod mat ah. Ah? Wanmat ka di ading ko. Kit ulitik man ang dagyaman. Di ka matanagan. Kaya sublime mo't lang ay subliti kwartam. Ay! Wen, manong. Awan parikot iti daytan. Ito yung tulad tayo itong makawadwad kayo. Kita ang kit ang mga Margaret ti kwarta. Laglagi pa, madakilagatan dayta. Nukasta, pinautangan na ka ni Alvin na kabsat mo, lakay? Wen, bakit? 150,000 pesos timpautang na. Ay na, naimbag pa'y dadya kabsat mo, taam mo na titumulong. Nasingpot ngamin da siya kapsat ko. Manipod ubing kami. Da kami, tagkaalaan. Siyak ti mga isaksakit kin kwa na, no? Da mga awag idikin kwa na iti bakla. So ano anya ti dawatek apabor kin kwa na? Ipapain naman. At damat binulod ko kinimanang Kristi. Iagnan to kano inton bigat ito balay. Kahit umanay ka rin na pagbayad mo, itinautang mo, tinadiskitar ta baka? Wala kay. Sobra-sobra pa yan Makagatang tapayan iti baro nga istak ti sapatos kan badbado ang mailako iti shop. Okay nga rod. Problem is solved. Kamordyanan na. Makaalas mo't lang ang tao. Wala kay. Kat agyaman nak ititulong mo. Awan na nyaman na bakit? Agasawa ta. Iso nga agtinulong ta nga rod, itirigat kan mamay. Ay, kasano da ito yun, Tanya? Awan matan ilako ta. Awanan karga to'y pwesto ta itinatang. Basol mo da ito'y. Basol mo. Anya, ni, apay asyak ti pabasulam nga eh. Basol mo ata inawis-awis naktumot ngamin. No di nak ko mainaw-awis, di saan kumamat anaabak ti kakaiso na akwartak. Ay. Di ka agpabasol sinde. Ngamin, saan ka mat apinilit? Nagayatam mo ti panagsugal ta, iso adinak nga rod pabasulan. Basol mo ata kunamat ngamin abumawi ta. Kunam nga igam ta ti swerte a baraha ti kasino. Ngam awan mat, taparehas mat lang gayam iti online sugal. Kat no isumat ngamin ti kunada, ngam saan mat gayam apod no. Ay, kasano da ito yan ngay. Madamdamalaang umay manandag iti bumbay nga agsingir. Anya nga iti aramidon tatanya. Ay, tinasayaat. Ag-close ta pay laang. Mapanta agsapol iti pagutangan ta, sindi. Asino ngay manan ti pagutangan ta? Mapantamanan aka ni Mang Lito. Imbag day jay, ta sigurado nga ado ti kwartana. Anya? Katno di tapay mat nabayadan ti sakki 15,000 nga utang takin kwa na. Ay na, awan kastay padasan ta Masapul nga agdiskitar ta, tapno ada pagbayad ta kadag iti nakautangan ta. Tano agmutmut talang talaang ditoy, amangan no papanawon datapay ditoy nagpwestuan ta. Kasano bakit? Nalpas ka din ang nag-live? Wala kay, nalpasan. Kahit, kumusta nga eh? Nakalako ka matlaan. Wala, dandanin na ala amin dagiti in live selling ko. Nagbayad pa'y kit din iti Gcash dagiti daduman. Unay, mayat ang arod no kasta. Launay alakay. Ayun gayam. At kano seminar nga tindaran ni Alvin, ije Tagaytay intong Lunes. Kat ibagbaga na, ano mabaling kat itulod ko. Ag-ground trip kami kano. Masadot kano nga, commute. Ay katwan serbisa mon Jacob sat mo, tapno awan mo't may bagbaga na lakay. Sumurot kan at mapantay ije divisorya. Ado kano kat tinalalaka amagatang iday. Ay wala niya. Mayat sangag paysoan. Apa gusto. At dapay bakante ijay shop amabalin apag-displayan. Mangalat iti brand nyo nga ilakot Wala. Tapno saan lang awagwag. At umot lang tagbirok iti brand nyo. Bakal? O sige, sumuro taktumat nga rod lakay.
Agyamanak iti amin a blessings mo kanya. Kastamatan iti pamilya. Agyamanak tainik kanak iti kapamilya na sasaya at panagpuspuso na. No awan dala ang amang tultulong kanya. Diyak amon no anya tinapasama kanya. Diyos ko, kidawak at tulungan kan iwan man na kuma. Tapno maaramid ko anasaya at dagiti rumbang nga aramida. Among nga ado ti plano. Ngam amok mat apagayatamlat na ti matungpal. Saan da kami kumaabaybayan? Diyos ko. Kahit kumusta ti negosyo anak kaw? Kaasi ti Diyos nanang, mayat-mat. Ado malaang ka di ti gumagatang ijay shop mo. Ado ananang, inpa-advertise ko ngamin. Iso nga ado ti mapmapan. Ti may sapay apagsayaatan na. Ado ti agor order iti bulto, wenno bail ti wagwag. Banag apabor mo't kanya. Ngamin, isa ti ayan ti dakkel aganan siya. Ay kat mayat ngamnay, kita tasaan mo manan unay adakkelan ti ipatong mo. Tapno saan madismaya dagiti gumatangken ka. Wala nang, di kayag danag. Amukon ti teknik ti negosyo asinenrek ko. Iso nga awan nga rodrumbang apagdanagan nyo. Ngamin, amukon tar aramidag. Kahit nga dapat hindi yun nabayadan nga utang nyo kanyak. Ikaw umutang kayo manag. Sigin amot ten, tatalito. Pautangan da kami pailaang. Di ka agdanag. Makabayad kaming tumatlaang. Sige, ingato kong ti porsyento na. Agbalinin na 20%. Anya? 20% kunam tata? Wen, mayat kayo kaday. Wano madi kayo. Ay kwa, mayat kami tata. Alan, itad yung arudan ti utangan may. Angam tanya. Di kan agsaupay. Tinapatag at daag pautang. Mabit lang. Tamapang ko alain timbahid ni Ami. Ta iso ti ipautang ko kada kayo. Ni Ami kunayo tata? Nagbayadan? Kaweng, fully paid pa yun ati dua agasot aribo nga utang na kanyak. Ininot na binayadan. Pudno ka dito ibagbagayo, tatalito? Weng kunak lang nga rodain. Di tao nga inuyaw yu iday. Umas asenso itan. Ha? Ay sos, gapo iti kasusugalyaw. Naudi kayo ni ti damag. Kitnuda kayo mo't iti mangiwarwar agawag iti chismes. May papan iti biyag ti panayo tao. Ngam ita, kasla baliktad matan. Aguray ka. Kitaang, kasla ni Ami dayjay Sa dino? Dayjay man ni Aywan. Isumat nga paiso. Anya nga iti aramidan na dita. Kasla bodega mat day taayanda. Wen, umay ka, tao masidig tapay basit. Iti kasta, mangagtanuan niya ti pagsasaritaan da. Sige. Ditoy, aglamang ta ditoy likod tilugan. Tapno saan da ta makita. O sige, ikargayo amin ng dagiti na yung packet na yun, ta ipaship na yun. Masampol amawayaan ti bodega. Tapno adda pang ikabilan tayo kadagiti sumangpet nga stock tayo. Lukas tangarod. Pudno ti imbaga ni tatalito. Talaga nga umas asinson ni Ami. Nakalungawan iti ado nga utang na. Oho, jak mamati tanya. Anya, kasano adi ka mamati kat kitaam lang arudan ti ebidensya. Imposible Ito'y pa. Ha? Kasano manan nga imposible? Masigurado kung ada sa bali a sideline na data. Iso ang nakabayad iti utang na. Ha? Adda ayamat bumak ng iti panaglaklako lang iti wagwag. Ay na, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basta lakit di nagagat ka. Kan syempre, no talaga nga adumatan ti suki na, adu ti gumatang. Adumatan ka ti inmasinso gapo iti wagwag kan live selling. Basta amumlaang ti dumiskarte. Kumusta ti pa nag-live selling mo, bakit? Nakalako kamot lang ka, day? Wala kay, saan pa'y lang asin mangpet dagiti bail, ngam na ibusan. Mayat ang aron. Arwan, nadamag mo ka, day. Tinapasamak kadatan niya kan sinde. Ha?
Apay, anya tinapasama kadakwada na kay. Pinapanaw da kanumot idan ije palengke. Saan da kanu ngamin anak kamay bayad iti utang da? Nailumlum da kanu iti utang, kapo iti panagsugsugal da. Ay sus, day takit din. Di mat isuda ti may sa amang sasawi di king ka. Insisir dun sapay dagiti pos ang maipapanking ka. Ay, Juan, yung bay amon day taba naglakay. Napalabasan day jay. Talaga siguro akas na tibiyag. Mabalin abak ng kaita. Ngam inton bigat, awanan ka. Mabalin mo't amaum-umsi, wano mauy-uyaw kaita. Ngam kadagiti sumarsaro nung aldaw, si kanton kitang tangaden da. Bakit? Agkakasakit ti sao kan comment dagiti tattao kanyak idi. Nga oray awan mo't amok abasol ko kadakwada. Aklunak matket di abasol ko ti amin. Nagbalinak agastadora. Ngam nagbalin akarit amin dagijay kanyak. Isu tinagbalin nga inspirasyon ko, tapno aggagat kan mangrugi akmanan. Ket ita, apita mon, ti bunga ti kinagagat mo, bakit? Kat babaan day ta ititulong mo lakay. Tano awan ka anang tultulong kanyak, saan ko amaragpat ti baliki. Ita Miss F, addan talo a shop wano pwesto mi itiwagwagan. Sapatos ken brand new abadbado. Nabayadak matan dagiti utang ko. Ibagbagak daytoy saan atapno ipalastog wano iparamag ko. No di kat tapno maikan iti inspirasyon dagiti padak nga awanan. Saan amay may sati aldaw? Basta lakit di agagagat ka. Saan ka abasta sumuko? Ipakitam ken ipapatim tapno umasenso ka itibiyag. Aging galangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panang ibasa ken panang yornos para itipan na kaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Ami. Ken ka pagayam, Ami. Napintas toy pakasaritaan tibiyag mo. Talaga ang makaitad iti adal ken inspirasyon kadagiti kakabsat tayo adumdumngag. Mangipakita nga oray kasano ti panangimamagda idiken ka, di ka naawanan iti namnama. Bimangon ka, ket ita laklak amo mon ti bunga ti kinagagat mo. Kang runaan iti amin, di ka imibet iti apo. No na itublak ti pada tayo a tao, di tayo kumakatawaan wenno uyawan. Tulungan tayo ket di tapno makabangon manen. Di tay agoy uyaw ta di tay amo noan niya ti pagdaldalanan na. Di tay labsen ti agsasao ta amangan no nakarkaron tupay ti mapasamak kada tayo kumpara iti nagdalanan ti tao nga inoy uyaw tayo. Alakastan pagayam Ami, ket pagyamanak matunay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.